Mama Joy, uyabona ngikhubekile ngawe. Mina bengicela mina nawe sibambisene futhi siyasidana. But wena wenda kanjani? Udenda lo muhle embi wami nangikhona. Nangekho ulingisa ligundvane uyaluma uphuphuthe. Emva kwalo ungihlabe ngemese emhlane. Phansi. Ngathi ukhuluma ngani? Wade kahle ethi ngikhuluma ngani Mama Joy. Awunzi nikhonile kusuka nalesitsandzane lesadumsile. Nagijima naye le emaphoyiseni nayo khuluma ngami. Hawu. Mphathi ngidumsele lwasuka la mphambathe koshana emaphoyiseni. Wathi yokhuluma konke la kuve ukukhuluma ngenyamalala kwama ke Mngomedulu. Angadi mina. Yini la kusho futhi wevani wena? Mina kude la ngakuva uthena wakuva konke lobo kukhuluma wena. Manje ke Mama Joy wangetileni kimi ude ngitshela. Lapho ke ngiyacela mphathi kwaba liphutha kepha nje ngabuka lokuthi ngane ngikhonile ukukhuluma naye ngathi angakutshela emuva akayikhuluma lendlu wangilalela. Ngabona ngathi sekude ke sidinga. Manje unaso ke siqiniseko sokuthi kude yini lo munye umuntu lake kwamtshela ngalenzaba. Hawu kude ngeke azakhuluma walalela wangiva ngoba ngamkhuda mina. Hayi asithembe ukuthi uqinisile lo.